Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Urmatlı Müslüman bir tuğandarım, Madina Munavvaradan 14 çakırım sırtıraqta Zulhuleyfa je bolbosam Abiyaru Ali, Ali'nin kudukları degen uşul çoğun meçitin janına kelgende bul miqat. Miqat degeni Mekkeni niyet kılgan insanlar, Mekke'ge, umraga, acıga niyet kılgan insanlar uşul yerden ihramsız ötüp bolboyt. Uşul yerge kelgende bardık acılar, umraçılar kirip 2 rekat namaz okuşattagın labbeyka umratan, umraga niyet kıldım dep andan keyin saparın talbiye aytıp Mekke'ni közдөй jol alışat. Labbeyk Allahumma labbeyk, labbeyk la şerike leke labbeyk, innel hamda ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Jaratkan Allah tabarak ve taala meni okup jatkan Nasihat keyicinin bardı kuyarmandarga uşul yerge kelip 2 rekat namazını okup Mekke'ni közдөй talbiye aytıp baruda Allah nasip etsin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Labbeyk Allahumma labbeyk, labbeyk la şerike leke labbeyk, innel hamda ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.